talo fatu swafa man malo tato ri o Yesu Kristo le vai ngales ia ai se tato talo mato tua anga le mai la ufio la ufolfol nei tuaso mato te fala o ia te o nga pa ia fa mole o e level mato so ni sili na lue mai ala la fa unga lo mato matai se ia fa pena fa manu inai le ngato mato o e la fai ona maua le nei I tu lau po le nei fa salonga ia e ala le mana o lo mato li riso mato walau a mata la ufio fa o se fa mai ina lo lava vinga ona o Yesu Kristo amene ma amene ia o te tono ua tato iai I vai tau fa pene e le mo vai atu ia le aso Pentekoso pe o le lawa tato te iai I le family tuina po le vai tau lea I le taimi sa fa pe on fa fana wina I le kalesia e ala le mana o le nganga pa ia I le aso Pentekoso ai o se upu po se avea I le nei tuaso e fa pea o mena tutupu le aso Pentekoso na fa te ia ai le ti Apolo lo mo le tu se nga luanga am ta upu lua fa upu mo mo se o le fa ta wina fa pea sai umai la to le metasi ma le loto ngatasi fa fu se le o ta lili mai le langi pese o matangi wangi tele mai tumu mai le fale o lo iai o ilo atu lo favor pese I o le afi wa vai vaina wa no fo yo la to lunga te to tasi fa tu mina fo ila to le ngang pa ia wa fi oi ona tau tala I ngana es e pe ona fo ina mai ele nganga o le ngana ia te ila to mana tu fo ila ile taimi na maliu wa ile li o Yesu Kristo o ina fa ilo mai ile lo fatele o le tu ai no uto e fa tu ina mai o ia na ia boti o isa fa ilo mai ai le matauti o le mana malosi o le tu o le aso Pentekosola o I wa fa ilo mai ai o le mea lofa po le fesoasoani e le atua mo I tatou po lana e kalesia na vaia e satani le mautonu o le aso fa peale o latou po fel mea a nga iai le latou tala inga po le latou mau e pe ona wale o iei nei ma le latou te tai le li o Yesu Kristo mana tu mai fa mai upo le li o Yesu Kristo a fai o te alu o te awina mai le tasi fesoasoani e tu salava pe o e fio mai la le nganga pa ia e le e fate ia la au apostolo ai sea a wa fo o la ngona ia ma manatu ia sa la to mo o ye le Yesu Kristo na la to mo la vai las le ala ai fa ngolo mai ai e matua I matauti ala me na tupu le aso ai ele me na tupu le aso le e pe na fate ia ele te Apolo le aso Pentekosto ona ina ia vai aia mai ai loa ai o tangata nei ua whanau fo wino la tō o suia nei tangata ala le mana o le nganga pa ia I le tuaso sa ia lo atu ma vai atu I lato se ua lato te le ina le ora e whaavau e pe ona folo ina le li o Yesu Kristo wa ia lo atu anga sala ua whape ona whaamaina ma ua pe ai wa mi o tonu I lato pe ele I se sa lato mena whaike na ia ai fo I le aso le mana le mata tio le nganga pa ia na tuli e sea mai o ia mai le langi le mesa fa pe ona ia fatasi ma le pa ia ma le atu o le tama sa ia lo atu mai va va atu I tangata nei o whanau fo wino le lato wala walato a maia po walato whaungaina le pule le swafa Yesu Kristo o le foi la wa ia loa o le ai nei la so navano a wa ufo ia le tuaso le pule ia I lato te tutuli ai I te moni manganga leanga ai mese le malosi o malava o satani na ia lo atu I le aso le pule le wafo ia I lato ma ua lato fai ai o vavenga te tele wa ia lo atu mea na tele ilo momua a wafo le satau o le mena lilo le ia te ia pe te yanela o le o manino mai le ata mfufuanga le atua e matauti ale mana le wa mai nei lo na so e pe ele ilo momua e tangata le tuaso na ia vai atuai le lo mata malingi ona mea sa fai le fili mal te Apolo I tangata ola au suia nei lo mata o fia le tuaso
Le ngata i lea o e sa whapea na whapulongaina i awala ma whainga le whiri. Wa ve nei lātou mai o whapea na saoloto. Ma o whapea na lātou maua le saolotonga. E ma whai ai o na lātou tutu, ma lātou tau le swafa o le li, ma wai ilo atu. Le nā tura o le atua. Wa whapea o na ofi nei to tonu o nei tangata. Ma o lātou loa ai. Le matautia o le fisosoni sili wa fo ia iai lātou. I le aso Pentekoso e pe o na lātou iai whatasi le mea tasi. Na ilo atu fo i e sa whapea o na iai le fefe, le mautonu, le whatuotua, pe ta iane o lātou wa ia nei, wa suia nei le whatuotua o le alofa, ai le ngata i lea wa lātou ai le saolotonga wa lātou maua nei. Na ilo atu ai se ngangana fau wa langa ina, o le vi inga, e fou i lana whalongo. O mea ia nei ala ngone le langi wa amata nei na ngai mai le langi nei a wa iai le nganga pa ia o le atua. Na ia wa aia tangata nei, tangata e masani ai. Wa le iua i la tau ma ua tonu ai le whetalainga le li usuku riso. O le anofo tupu whaatasi nei tangata whaatasi mai ia. O le Yesu lea sa whapea na ia whapolongaina. Le Yesu lea sa ia whaasatoroina. Na whapea ia, o le maliu leo le li o Keriso, o le a umai, i le aviai po le whiau ma le tala inga le li o Isu Keriso, ma lona leilo ina, o le aso lea, na maliu ai Keriso, o le aso lea sa whapea na tui lalo ai o ia maua vei le maliu o Keriso, ma wala o whaafana wina ai le kalesia, e ala le mana o le nganga pa ia. Na ia wa aia tuai, le whaatupula ia o tangata wala tau loa le li malona mana matautia, ma ia whaapea ne ai, a le whaia se au wala i tangata nei, e le toi maua so na awa noe whaasisei na ai le tō tele. Na ia wa aia tufoi, le tangata, wa avea nei ma tangata tāua, ma tangata ua moni, ma tangata ua iei so ta inga ma le atua, wa iei nei le atua, o ia lava o le lātou ta maa, ma le li o Yesu Keriso, o ia lava o le li o le ola. Mai whapeatu ia te o ile lorangi le nei teimi. Tō tele ai la tau o la tau tau whina le mau ma le lei upu. Ai sea, a mua o la tau loa, o le o toi umi, se teimi o le whili, po sa tani le lorangi le nei, ai ave sea loa, a wau fo inga, i le pule ma le matautia, i lana e ka le sia pen whanawina, i le aso Pentekoso. Ia mai tau mai, o le whaate ia leo le ti Apollo le aso Pentekoso. Nei lo ai, wale o to iai se avanoa mo ia e o mai le teimi nei. Se vangana ua e tu avanoa ia teia o na manu malole o ia pe te iane o fua i le pule le kalesia lato te sole ngata ma karava ma so se malosi umalava o le fili. Vaenga lona lua, o mea tolu nei lo ai, le persona po le natura ma mana o le nganga. O mea ia tolu, na maitawina ile matautia o le mana o le nganga pa ia la solea. O mea la ia tolu o te mnao ina ia whapea, o na utufa atua ia te oe, me mo mua, o le whalongo, lona lua, o le fofonga, lona tolu, o le upu fora fora. Me mo mua o le whalongo po le talinga lea e whalongo ai, lona lua o le fofonga, o le laulau whaiva pe ona mori mawina, ina mata upu e lua o le whai upu e tolu, ma le vaenga mori o le vaenga tolu, o le upu fora fora, o na loto tele, ma le mana ua fo ina ia i lātou te moli mawai. O le whaalongo po talinga, o le mea lea na whaate ia ai le aso. Whamai le whai upu lava ni la e lua, whamai na whaafo se i lea le ta lili mai le langi i peise i o le matangi waangi tele mai. Wa tumu mai le whale o loo iai i lātou. Te i lātou. O le matangi le naangi i le aso. E le iso na afianga po se malosi. Pa wale mea wala ngona ina. I o lātou whaalongo e ma o lātou talinga, le matangi waangi mai, ma le talili mai o le matangi. Ai rei ma se mea na whaina, le ei se mea na pau, le ei se mea na le lea, na o le lava le mea na whaalongo ai. A wā fo i la, ua iai le mana lea o le nganga pa ia i laso Pentekoso, o loo mori mai ala i le atua malona nganga pa ia. E pe o taimi sa whapea, o nā ngai atua i Mose, i le koafa, sa whapea nei o do atu, i le la autalatala ua mū mai, ai maa ofa, pa ngā lea, e mū le la autalatala, ai le wha umatia, na so atu le iai, ai whanong atu le leo le tua, Mose,
te tala o se vai, a wai pa ia le menei, wa mule la awa le wha omatia, e leo ilo atu mea le si o manga o le anganga, a lo wha peona yelo na afianga, e pe o na hangi malosi le matangi, e wha atusa ai le o mai o le anganga pa ia, i le aso Pentekoso, le tioa upu, a le a foi a le whaia onga Nikotemo, fa pe mai a Yesu fa fe e no loa matalia le nganga pa ia ma toi whanau foina fa pe le upo le li o Yesu ke wiso e whatustusa ni matangi le Ioane tolu fa upo e valu e angel matangi i le me loto iai e te whaalongo fo iai ai te le iloa le mea na sawai ma le mea aluatu iai e wha pe la to uma o e whanau mai le nganga te le iloa a wal si o manga o le nganga o lo fsta iai ma lo tangata i to tonu a se e tali atu i le avea i lo o mai le langi a lo wangi atu le nei tuaso e ala le mana o le nganga pa ia e ta ua lau whalongo e ta ua lau whalongo pe ona whalongo iei lau apostolo i le tuaso sa lato langona ina i o lato tino le matauti o le mana lea wa lato mawa ina a waifa mai na tumu ai le fale sa lato iai le iai se mea sa whapeona ngao i to tonu o le fale lea a wa iai le nganga le tua whaatasi mai la tau le tioa e taua le fionga le tua le leo lau whaalongo le Roma se fulu whai pa suma le fitu fa mai e tupul whaatotua le taulongolongo o le taulongolongo foi o le fionga le tua lea o le upo le tua e whaatupula ia lau whaatotua e te teritonu e le si o manga i leo aia o lo iai le mamalu le tua ma le mana le nganga pa ia pea e whaatotua atu mai teritonu i lana lava fionga a upo ma rekom ta upo e whaalon whai upo lusu fuma le wha ia o tau i mea to te whaalongolongo iai wa le fua to te fuina atu to e fuina mai ia te o tau e whaopopoina ia te o tau ia le leilau whaalongo i mea whalenganga o tatou le maua le manuia i le si o manga o le nganga ona e leo le leile tatou whalongo i mea le nganga o le atua i ona ponei. Mana tua foi upo le li o Isu ke wiso o lana avea i sa whapea na whailo atu i e ka le si e fitu le tusi e whalinga o lo whapea na iang au ngani atuai le nei e ka le si e fitu ina ia latou loa le fina ngalo le atua o whasinoina mo i latou. Sa whapea na tusi ai le tusi i le kalesia i Efeso, le kalesia o whapea, ona le toi tutusa le alofa ma le li. Le kalesia sa whapea na nau i mea le tua, peita iane, wa vangalo na loto mo le tutusa le alofa, sa alofa mo muai i le li i le tua. Le kalesia se murana, le ise me fa le tonu le kalesia, ai whamai upo le li, e whea ngai o tō mo popo ngā, e ufo i o tō mea whaingata, o popo ngā ma tofutofoina, la tofutofoina ai o tau, ia tau u maualo o tau whatotua ma lau tau talitonu i le atua, le kalesia, i perakamo le kalesia lea, e lua e whalua ngia o la tau manatu, o le se taime i le atua, le se taime i le lalorangi, e le mautonu i o la tau manatu i le atua, o le taimi wa whaia mo le atua, ia o taimi foi, wa le whaia, wa ese foi le mea wanga iai, e le ngata i leo le kalesia tira, whamai o le nganga le sa i tua le kalesia lea, o le nganga o Iesapela, o le nganga o le pepelo, o le nganga o le tau whaasese, o le nganga le anga o le whapiopio, o mea ia sa i tua, o le nei e kalesia, e le ngata i lea, o le kalesia, sa whapea, o na tusi atu iai le kalesia sa wataisa, o le kalesia o mate, o le o toi tutusa mea o whaia, o whainga luenga, o whaia la tu sauninga, ai peo se e kalesia, o le eise ola o lo to iai, le kalesia i fila telewhaia, o le kalesia lo na lua le eise pona, le eise mea, e whapea, o na le fia i le atua ia la tau, ai whamea upo le atua ia la tau, whamai, vai o tau, i o tau ta hauwhi le mea o fo, ina mo i o tau, a wai le o toi mamao, o na fio mai lea, o le alo le atua, e kalesia mulmuli, le kalesia la kutaia, le kalesia le vivela, e le malili, aua mafanfana ma wha leo ngolua, whamai tā lo whae i lo motiva, ma lo tā waso, ma lo le lava, tā lo whae i lo mimita i mea wa e maua o auro ma ario, mai e sau e watu le vai mata e mili ai o mata ina i a pupula ai, e pupula o tā waso wala to le loa se mea.
A o nei e kalesia fitu. E tutusa avea e le tua na veiai. O le avea ia a me o lo fina ngalo ai le tua ma failo ma fatonu ai le kalesia na fapea lea o upu le nganga o le tua e ala lana fionga mai. O le upu le lii o fapea na launga tasi aine e kalesia. O le ua iai talinga ina whaalonga mai o ia i le me ua fetalai mai ai. Le nganga i e kalesia. O le nei vai tau, o tātou iai whaatasi ma le nganga pa i o le tua. E tātou loa o na tātou whaalongo atu. A wafui ale mawhai o na tātou whaalongo atu. O le a mawhai o na whaatase ina ai i tātou. I mea o whainga lotu o lo whai nei. Se le tāua se tapo inga. E le tāua se tala inga. E tāua le mafutanga o oe maleli ina ua whanau fawina. E ala i le nganga pa i o le li o Yesu Keriso wa iai whaatasi nei mai tātou. Le nganga lea tātou te mawhai ai o na whai o mea umalava. O le melo na lua o le fafonga po le laulau whaiva. E le mata upo e lua lava o le tusi lava lea a ngā luenga lo na whai upo tolu. Mai o ilo atu laulau whaiva PCI o le afi ua vava ina. O nofo i o lātou lunga te tōtasi le eise sina misi le aso. Sa iai whaatasi mai lātou le mea tasi, le loto i tasi, le nganga i tasi, au le aso. Na o mai ai le nganga pa i o le atua, pese i o le laulo whai wafi wai lunga i ate lātou te tōtasi. E le ia masesi na misi. Tu whabea fo i ate oi. E le o misi o silfanga le atua. Pa wale nei, e talia le li o Yesu Keriso. Na e o atu le lesi la sanga o mea mamana le atua. E le i o i atua i lo soifua mo lo wolanga. Le tioa ona o le afi e whatustusaina lea i le sunuina po le whaumatia lea o ni mea le momia. Demo ni mama le tusi a Isaia. O lo whapea na whapea mai le tusi a Isaia. Isaia no mta upo ono a olona whai upu e 5 malewalu. Whamai le upo a Isaia. Na whapea atu lea weha nei wa ua whano. Wa o le tangata la ngutu leanga. Wa foi mātou te mau whaatasi ma le luu la ngutu leanga. A wā lava wa o loa i o mata le tupu o le li o au. Mai o na lele mai ai lea i a tea o le tasi o se rafi. Sailo na 5 foi le malala ola. Na ia au mai le ia ofi ai lunga le whatawhai taulanga. Na ia whaapai mai ai lo ngutu ma whape mai. Whauta, wa papai atu le nei mea i o lo ngutu. Wa ave se ina ai la wā mio leanga. Wa whaamangaloina foi la wā sala. O no whalongo atu lea i le si ufonga o le li i wa whape mai. O ai se o te awina atu. O ai foi e alu atu mo i mātou. O na o whape atu lea. O hau le nei i a awina atua. Whamamaina e peo na mai ai. Le i ofi malamalala ola. Se e whaamai ai i ngā luenga a le tangata tuai. A se i whaonga le tangata fau i a fōlinga i le atua. A wā foila o le whaatapena ina leo le ekalesia. Ina e whaapeo na whaamamaina le upu lea. Ina e luatu le upu. A lo luatu ma le mana. E leo i ese mea o whaalawelawe ai le upu le atua. O wā lo mo le mau foi le tusia Iakopo. Le tusia Iakopo a lona mata upo e tolu. A le whai upo e 5. Se i o atu le whai upo e 10. Whamai le tusia Iakopo i le mea lava lea. O le fonga po le laulau whaiva. E whaapea foi le laulau whaiva o le mei titi lea. Ua lafa upu whasausili, whauta. O le afi titi e mua ai le vaola au e tele. O le laulau whaiva, o le afi lea. O le laulau whaiva, o le whaupuenga lea o amio leanga wa tuina i o tātou tino. O lo leanga ai le tino. Ua whaamuina ai le o langa nei. Ua whaamuina foi le nā mai kena. E mawhai o na whaalataina. Ua foi o na whaalataina i le poto tangata. O manufe ai ma manufe lei ese o me fetolofi ma me ola le sami peitai e le mawhai se tangata o na whaalata le laulau whaiva o le me leanga e le matao fia o tumui me o ona i oti ai o lea o tātou vi ai le li le tamā o le fō o tātou fitu ai le tangata o whai e fōlinga i le atua e luai mai le ngutu e tasi le vi ma le fitu o usoe e le tusa o na whai ai o mea whaapena wawa ai o le laulau whaiva le nei Whamai o mawhai na whaalata o manufe ai ma me whetalofi. E ho i manufe lelei. Pita iane o le laulau whaiva o le tangata. Whamai e le mawhai lava o na whaalata ina. Aisea langa ia fua mai to tonu i a te oe o manuia ma me lelei.
o mea ia a mai mai tutonu ia te oe. E a mai na wha leo mai lea i le laulau whaiva lea. A le mea le na ngā i mai aile ngā pa ia ma wha atusa i le laulau whaiva. Ina ia wha mama ma wha lea o ngā ina i le laulau whaiva nei mai upo matanga ma upo whai ma upo lea o ngā. Ai se a mai ele upo e wha mana ina le ngā pa ia. Ai se i wha ta ele ina aila na e kare sia ina ia fōringa ia kia riso. Wa a uma ona whaata ele ina le ka le sia ma wha ina lea i le mana o le afio le nganga pa ia. Ona lātou whapeane lea e pe o le upo i seia whapea atu na o whalongo le si ufonga le li u whapea mai o hai o te awina atu o hai fo e alu atu mo i mātou. Wha mai o na o whapea atu lea. O hao le nei au wina i nā atua. A ona whamaina i tātou o la whapea ona iele loto tele i ate oi. E te leto i popole ai. A wa iloa o na o le atua lava e whaangangana ina oe e pe o na iloa i le aso sa whape o na li lingi mai ai le mana o le nganga pa ia i le aso Pentekoso o le melo na tolu o le mana o le upu fola. A iloa mai mai tauina mai le e matauti a le mana o le upu a le atu. Ina wa iai la tau le aso sa whape o na la tau iai i le mata upu momua al whai po i valu. Sa whape mai upo le li o Yesu Keriso. Wha mai e maua fo ile mana pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga i ate o tau. E whai fo i o tau mamoli mau i atea. Yerusalema i Utaia o Samaria. Se i o atu i turu inga le laulaki. Le aso tonu lava lea na whaafana wina ai e le tua lana i kalesia e ala le mana o le nganga pa ia. Wha mai sa no nofo ai Yerusalema tangata i Utaia o e ua mata tau i le atua mai no umalava le lalolangi. Sa to o tele i lato sao mai le aso. O tangata lato te iloa le atua. Wha mai awa lato la ngona le nei ta lili. O na whaapoto mai lea o le moto tangata ua whememe ai. Ina ua taitasi ma whaalongo atu i lato. Ua tautala mai i lana lava nganga. Te longa o ele mea matautia e lasole. Ina ua fōwa i ele nganga le ngangana le tangata. Sa la ngona umalava i lato. O tangata ne ese vaenga le lalolangi ma ngangana sa whapea o na lato feola i fwai. Tangata i Utaia ne ua mai i le taliswanga leo o le paseka. Uma le paseka so ai ma le Pentekoso. Le fwe la ua mai e tangata ne mai imao. Le la whapea mai e nta upo sfuma leo, whai upo sfuma leo na te tonum. Tamatane uma po whelavo i e le lalolangi. E o mai ya. E saula, e se fwe la ngangana le sa mai ya. A o ia lavo le tangata i Utaia. Tangata le nu o le atua. Ai whalonga o tu le aso lea. Le ai wanga ngana mai i le au so. Ma la tau whamatara ina mai wa venga ma whailonga. E ala i le ngana fau. Wa la tau fola mai le upo le atua. O ina whaia. Na whaia i le nganga pa i o le atua. O ina whaangana ina. Na whaangana ina e ala i le nganga pa ia. Le ngata i leo le whai upu lava i fitu ma le valu. Whai mai le whai upu i fitu ma le valu o le mata upu lava le nā. E lua le tusi a ngā luenga. Mai wa sengia uma o lātou mauli. Ma lātou wofo ai. Wa whai mai whauta. E leo kalila ia e lātou uma o e tau tala mai nei. E whape whea o na tātou whaalongo atu. Tei tasi inga ngana na tupu mai ai. Whawhea. Whape whea na tupu mea. Whape whea. Au te whape atu ia te ai. Na whaia ele nganga o le atu. E le ma whaia le tangata. Ale mana matau tia leo le nganga pa ia. Nga mawhaia eo na ngana mai la tau ngana ese nei. Ina ia whailo atu ai. Le fina ngalo a lofo le atua ia te la tau. Ina o whapea o na tali atu ia Peteru. Ina o tu fesili i la tau. O whapea mai la tau. O na na i la tau. Se le i lolo le mawhau whawhasenga se mea. Whaulo se mea. A o le mea monia o le mea mai la fionga le atua. Le ese mea ese mai la fionga le atua na te mai le amio tongo le atua ma le fina ngalo le atua o na le upu lava le atua. Fa mai fa ipo tausu ma le fitu, tausu fu ma le valu se atu fasu ma le tasi, mai ua whaalongo mai la tau, na tuia leo la tau loto, o la tau fai mai a Peteru ma le au apostolo uma se mai, leo soe, sa ea se mea mātou te fai. A o na alu le upu ma le mana o te whape atu, e la ngona e tangata. E le la ngona le mawhauwhau po le leo whaupunga mo tātou tāpenanga i whai. E au le loto le tangata
pe au mai ele nganga ma le mana o le nganga pa ia. O tangata nei, wala tō la ngona ina. Na me ia, pe te iane mo tuia. Mai le me ia le tuia, o le whai ele o le whiliwhilinga, ma whape mai, ele upo Peteru, salamo ia. Salamo ia. Tai tasi ona papatisio o tō uma le swafa Yesu ke riso, mo le whaamangaloina o ngasala, o na maua le o tō o le mea fōa i fōina mai, o le nganga pa ia le. Te lor me fo i fu le ale tu. O le sa tauro o failo mai ai le alofa na wa le tu mo ta tau. O le tu manu malo le Yesu ke riso o failo mai ai le mana matautia. O le aso Pentecost. Na failo mai ai le moli mai o le fesosoani mo o e mo au. Ina e mafai ona tatou wola tu sa mal fina ngalo le tua. Ile neila o langi mo si o manga o lo tatou ye nei. Fa mai le fai potos fu maliva wa o ya te o tō ma o tō whanau le mea o fola ina mai a tō mai ma o umalava o i la tō umo eva la au i le alii lo tātou tama. Fa mai o le mea lea fola ina ele ngā o tō o a o tō whanau o tō e lata mai mamamao se ele whailonga mea lea tua o mea lea tua mo le lalolangi a toa. Pau ale mele nei, ia e te tonu mai whatua tua ia te ia, o na e wa aile e whailonga ma mea mamana, o saunia e lea tua mo i lātou e alo lofa ia te ia. Fa mai o na papatisoina leo i lātou, na talia lana upu ma le fia. O le aso foi o whapopo ina ile e kalesia, e tolu wafe o tangata. O ina whaia, e ina whaia ina waiaile mana o le nganga pa ia. Peo na e whaolongolongo, le a foi le ulutala o le nei aveai o le mea na tupu i le aso Pentecost na matuai whaate ia ele te apolo. E le vai mo te apolo i mea ia. A le whato aia vai o le ua fefe o le mautonu o mea ia ua nailoa e le toi maua sona avanoa a ua iai nei le mamalu o le atua e ala le ngangapa ia ua fio nei loto ma fina ngalo tangata. Le upu rea le atua, e mawhai ona whelua ina ai le tangata. Whelua ina ai le tama ma le teine whaingata o nao le upu a le atua. O te whapea foi, le nei tuaso i a te oelo ta maa, lo tina uso mo tō whawhine ma whanau. A whapea ese me o whaingata i lo soifua ma lo wala. O lo i aile anganga o le atua o lo whaatasi ma oele nei tuaso. Sili le lata i a te oelo le upu e lafo. O ale teine te talia aile li o Yesu ke riso eve mo wali mo whaora. E a fio mai e o ia ma a fio tu mautonu i a te oi. Le alofa leo le atua na whaaria i le aso lea. O le fisosoani e sili fisosoani o malava. O ia lavo le angangpa ia o fo ina mo le kalesia. Fa mai a nisi a whaia onga. Whapea nisi o lato fautuanga. Whapea fo nisi o lato lutau e whapea. O le mea lomo mea le laulangi o Yesu ke riso. A le mea sili o na mo o mea i to tonu o le kalesia. O le anganga pa ia lea. A tonu wa ilo le atua. A te lei o atu le sila sanga i te ilo ai. Le atua le lei. Le atua alofa. Le atua whamangalo. Le atua tu avanoa. Le atua mawhai o na liua le tangata tuai. E a vea ma tangata fau. Le atua mawhai o na liuina le whanonoa. E a vea ma le loto fia. Le tangata polonga ina ia sa loto. Le tangata whaavavau ina ia whapea na maua le oli ma le fia. Le atua lea. E mawhai o na whai o mea uma. A wa fio nei Yesu ke riso le langi. A wa mai nei lona nganga pa ia. Ina ia i to tono lana e kalesia. A wa tele o na tiute, tele o na matawhaioi. E mawhai o na sosani a te oile nei tuaso. O i fo ile te whaafunga mai le nei tuaso. Ele o whaia sau whiwhilinga, ele o mautono o fo ilo soifua ma lo wola. Lo tele pe whaafitauri o lo iui. O lo whea ngai ai ma oe a tonu foi. Ele o maua sau ngā luenga o no tulanga e peo na iei mea. O whapeo na whaititia ngā luenga i tonu si a tātou tunu nei o New Zealand. O whapeo na tau whia malanga. O tele mea o whapea o na le maua e peo na iei mo mua. O lo iei le ngango le atua whaatasi mai tātou. Na o lo talia lava o le li o le ola. Na fio mai lea o le nganga pa ia i tonu o lo tangata.
mana tua e ka le si e fitu ia le tu si falinga e tasi ale avea i mo la to o mai langa te si ai la to o le wa ye talinga ina fa longo mai o le wa ye talinga ina fa longo mai le melo wa o lo fetalai mai ai le nganga ye kalesi o le melo fetalai ai le nganga o le tua foi mai sawia se e lole le lei o le tua foi mai se e ngona le nganga fa mangalo le tua ya to se fa mamaino tato wola mo tato tangata a mai alona loto a mai alona nganga mai alona finangalo ina ia tau to tonu o tato tangata ina i mawhai ona tato vava i atu i le leo le atua tato te leilo mua ina watusi le kalesia ina mata upo e tolu alfa upo lusu fulu tusi e whaalinga whapele upo le lii mai whauta o te tū le pui pui mo tutu yatu ai se tasi e whalongo mai lo leo matatala mai le pui pui fa mai o te ulufale atu ia te ia ma te tari sua foi maia o ia foi whaatasi ma ai se tasi e whalongo ai se tasi e langona ai se tasi na te maua mai le nei avea whape atu ia te oe a whape te le italia le li o le ola e au mame o le soifonga ne e au mame o tatou maua o nei mea umai mawai atu o nei mea uma la whape ona mau atu a le ola wa fola ina le li o Yesu ke riso e whaile mo oe whaile mo a o le ale au wala talia le li o Yesu ke riso e ve mo wali i mo whaola ina ua whape ona sa ili e le li a wao Nikodemo ma whape ana tala le li o Yesu ke riso le li e whafe ena o mo le ola e whawa whamai upo le li o Yesu ke riso toi whanau fōi toi whanau whawhewhea no toi whanau ua matua lo tangata. Whawhewhea no toi fo in manawa lo tina sa o wola mai ai. Whamaile upo le li o Yesu Keriso. Nikodemo, wawai oi. E se ale ma fau fau tangata. E se mea le tua. Ai toi whanau tono le ainga o le tua. Wa whapea na whata ele oe mo whawhawina lo tangata i tono le ainga o le tua. E pea na whawhanauina ai ele nganga o le tua na le kalesia. E whapena o na whawhanauina i tātou e le tua i tono lo na ainga. Ala lo talia o le li o Yesu Keriso. E vea mo wali e mo whaara. A whaite le talia le li o Yesu Keriso. A whapea fo i eise whawhitauri o le whenga iau te whapea atu ia te oe. E le aise me whaingatai le tua. Le aise me le mawhaia le tua. E whapena i le nganga pa ia. Wa le nganga pa ia o ia lava o le tua. O ia lava o lo iene mana matautia. E sila fia mea uma iei mea uma o lo iene mana uma lava. E mawhaia e o na whaia o mea uma. A whapea we le ngona pe na ngona nei tangata e totele le upu na la ngaina ma le mana o le nganga pa ia le tuasu. Na la to visidi ai le visidi. O le ese me mato te whai. Salamo i liwes. Papati soina o to. Le swafa o le li o Yesu Keriso. Na mawaile o to o le foi foina. O le nganga pa ia le. Me momua talia le li o Yesu Keriso. A whau e nau. Tu inatu lo wola ia te ia le nei tuasu. Na eme te le whate te i upo le nei te talo. Na lo whapea tu lava le li ia le tua. Ua o le tangata sala. Whafita Yesu. O lo toto. Ua mama. Ma whamangalo ina ia. Te talia ina nei oe. Ewe mo wali i mo whaora. A fio maia. A vea lava oe. O oe, o na oe lava, lo wha moe moe le nei o lang. Te te lia o Yesu, o no lo swafa. Amen e mame. Ai whaia le te talo whatowa. E te whaia i se langona e pe, te leo langona ina se mea. A o lo whapeon whafonga mai le langi. E ala e lau te talo mo lau to tinonga mo whaia nei. A o mana e whaia, sa ilise kalesia, a to te tonu, i mea mana ma le mana o le nganga pa i o le atu te mafuta iai. Sa ili le atu se mafutanga e tiloa e whapea o na maua ele ola whale nganga e te matua i ma iloa ile atua e se mafutanga wawara lata mai. Whamanuia le atua i atu oile nei tuasa
Ona suafo Yesu. Amen e mame.